Pozdrav ljudi, dobrodošli u emisiju Hard Pick. Ovaj serijal je moj skroman doprinos u promovisanju metal muzike sa naših prostora, stoga pridružite mi se pa da šibamo zajedno, a? Malo smo u našem dvorištu. 2009. godine je u Šidu formiran band Putrid Blood. Tada su još izbatili svoj prvi EP. 2012. godine objavili prvi album. 2018. sad u februaru su objavili svoj drugi album koji se zove Poslednji pozdrav. Još kao mlad band su po festivalima imali vrlo zapažene nastupe, osvajali razne nagrade. 2015. godine su u Novom Sadu otvorili koncert godine. Delili su binu sa DRI-em, sa Fear Factoryjem, sve u svemu jedan veoma angažovan band. Budući da nemaju sa novog albuma još uvek nijedan snimljen spot, mi ćemo ih gledati u malo starijem spotu snimljenog za pesmu Silovanje! Ali moć njenog srca začaraće najvećeg sultana. Nove potresne ispovesti. Ima da te kapultiram ko F-16. Prvi sudar sa poskupljenjima čeka vas još od rana. Bravo momci, Putrid Blood iz Šida. Sledeći nastup koji imaju je 1.6. u Zrenjaninu, a dole ispod možete naći link ka eventu na Facebooku, putem kog možete vidjeti sve dodatne informacije. A mi idemo dalje. Odosmo mi malo do Bosne. U Tuzli je 2001. godine nastao band 0+. Već 2005. godine prave svoj prvi EP. 2005. godine na koncertu pod pokroviteljstvom oružanih snaga Eufora dobijaju epitet najenergičnijeg benda u Bosni i Hercegovini. 2010. godine u beogradskom studiju kod Bareta snimaju svoj prvi album. 2016. godine im izlazi zadnji album Ubrzanje iz Sikira, sa kog ćemo gledati već verovatno dosta puta gledani spot, ali odličan. Vrtim se u krug.
bilo je možda i nije, jebena je porota, kakav li je onda sad? Probat ću da stignem vrijeme koje sam izgubio uzalud. Vrtim se u krov, vrtim se u krov. Vidio, sjetio, probao, profulao pistu, nisam imao god. Izgubio ponešto i dobio obično kad sam pravio se lud. Vrijedilo je možda i nije, jebena je porota, kakav li je onda sad? Probat ću da stignem vrijeme koje sam potrošio uzalud. Vrtim se u krov, vrtim se u krov. Bili su to naše komšije iz Bosne, zajebanti iz Tuzle, 0+. Imao sam priliku jednom prisustvovati njihovom koncertu ovde u Beogradu, bilo je onako egzotično i ritmično. Preporučujem za svakog ko bude u prilici da ih pogleda. Sada ćemo vidjeti odličan band iz Hrvatske, iz Zagreba nam dolazi band Subscale. Nastali su izdanjem prvog EP-a, ako se ne varam, 2012. godine, 2013. godine već objavljuju prvi album, a drugi album Devolution izlazi 2016. godine zajedno sa prvim albumom u paketu, što se kaže. Nemaju mnogo spotova, čak ja mislim da imaju samo jedan, a to je za pesmu Interception, upravo ćemo taj sada i videti.
niko nije 100% informisan, pa ni ja. Zato slobodno šaljete svoje predloge, linkove ka spotovima za bendove koje mislite da bi se dobro konceptualno uklopili u ovu emisiju i do sledećeg viđenja. Vidimo se! Ajde,